Ok, za ovaj Halloween sam pravio grašak s teletinom. Što grašak s teletinom za Halloween, jer mi se jede, a i znam da je internet sad pun tikve, pa neću da mi se ogadi moj recept. 600 grama juneće plečke očistite ako vam gosti ne vole ljigotine, a ako obožavaju ljigotine koja, nemojte. Meso posolite, ostavite koji sat, uvaljate u brašno i kratko propržimo, da nam meso pozlati i da nam dno tave pozlati, a to čistimo naravno lukom, kojem dodamo još 2 sjeckane mrkve, paradajz koncentrat, crvenu papriku, biber i malo čilija i onda pola litre vode i pola litre temeljca. Već znamo, ovaj cheat kod za temelja za ne bi kuhali kosti 2 sata. Lovor i bijeli luk u zavoj da ga ne ganjamo kasnije. I nakon pola sata kuhanja balkanski MSG naravno, jer nisam New Age kuhar što se folira što ga ne koristi. Velika konzerva graška, roknut ćete i tečnost i sve. Dajte još 20 minuta, tek sad dodajte još soli ako treba i na kraju kocka putera da dobijemo ovu magičnu svilenkastu tečnost. I za ovaj Halloween se nisam maskirao jer sam ja sad zrela osoba, ali zato možemo kuhat hororično.